자, 같이 기도하시겠습니다. хамтаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Хайр ба нэгүслэр бэлхэм дөрөн эцэг бурхан минь ээ. 영혼이 멸망받을 수밖에 없던 저의 영혼을 구원해 주셔서 감사합니다. Мөнхөд сүрлийг амсгаас жураарахгүй байсан бид бүгдийн сүнсийг аварч өгсөнд баярлалаа. 또 주님의 몸된 교회 안에서 하나님 말씀을 배우며 또 하나님의 복음을 위해 쓰임 받을 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Эзэн таны бий болсон чуулган дотор бурхан таны үгнээс уралцаад эзэн бурхан танд ирхмэр хэрэглэгдэх боломжийг өгч байгаа талархаж байна. 또 교회 학교를 섬기고 있는 교사들 하나님 말씀 앞에 이렇게 또 모였습니다. Чуулганы сургуульд үйлчилж байгаа чуулганы сургуулийн багш нар маань бурхан таны үгийн өмнө хүрэлцэн ирсэн байна. 하나님의 말씀으로 믿음과 지혜를 더해 주시옵소서. Бурхантай өөрийн үгээр итгэл болон мэрэгүү хааныг та нэмж өгнө. 하나님의 말씀을 올바로 깨닫고 그 깨달아진 말씀을 또 우리 아이들에게도 올바로 전할 수 있게 도와주시옵소서. Бурхан таны үгийг зөвхтөр ухаарад тэр зөвхтөр ухаарсан үгээ хүүхдүүдэд зөвхтөр зааж өгч чадахтан та тусалж өгнө. 시종을 주 성령께서 인도해 주시기 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Эхлээс төгсөл хүртэл эзэн ариун сүнс бурхантаа өдөрдөж өгнөж хүсэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 여호수아 3장 보시겠습니다. За өнөөдөр хамтдаа Йошуа 3-аас хамтаарцгаая. 여호수아 3장 14절부터 17절입니다. Йошуа 3-ын 아론 들어왔어, 아론들도. 14-аас 17. 여호수아 3장 14절부터 17절. Йошуа 3-ын 14-аас 17. 같이 읽겠습니다. За бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Ингээд ард олон Йордныг гатлахаар майхнаа булган хөдөлж гэрэний авдрыг давнан яваа тахилч нар ард түмний өмнө тэргүүлэн явлаа. Ургас хураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ хайлан үерэлдэг байв. Авдрыг давнан яваа тахилч нар Йорданд орж хөлөө усны захад дүрмэгц. Дээрээс урсаж байгаа ус Заретны ойролцоо орших Адам хотын хавьд нэлээд хол зайдад тогтсон овоороод Давс тэнгис буюу Арабагийн тэнгис рүү урсаж байгаа ус бүрэн тасарчээ. Тэгээд хүмүүс Ерехогийн эсрэг талаас гатлан гарав. Бүх Израиль үндэстэн даяараа Йордны хуурай газраар гаталж дуустал эзний гэрэний авдрыг давнан яваа тахилч нар Йордан голын тхий дундөө хуурай газар дээр бат зогссоор байлаа. 예. 이번 주 공과 제목은 요단을 건너며입니다. За энэ 7 өдрийн одоо чулуун сургуулийн хичээлийн сэдэв болон Йордны гатлав. 성경에 보면 많은 기적의 사건들이 있습니다. Библиэлд сарах юм бол олон төрлийн гайхамшигт үйл явдал гарсан байгаа. 물론 이 기적은 사람의 능력으로 된 게 아니고 하나님의 능력으로 되는 것입니다. Мэдээж энэ гайхамшиг бол хүний хүч чадлаар бус бурхны хүч чадлаар гарсан байгаа. 하나님께서 우주 만물을 창조하실 때 질서를 부여하시고 또 만물 법칙을 부여하셨습니다. Бурхан тэнгэр газар огторгоо бүтээхдээ старалыг хүртэл тодорхойлж өгсөн бас түн боцыг хүртэл тодорхойлж өгсөн баг. 현대 과학은 이제 그런 법칙들이 있다라는 것을 또 발견해내고 있습니다. Одоо сүүлчийн үеийн шинжилгээ ухаанчид хүртэл тийм зарчим хууль байгаа гэдгийг хүртэл байсан гэдгийг хүртэл гаргаж иж өгч байгаа юм. 가장 쉬운 그 법칙 얘기하면 만유인류의 법칙을 얘기할 수 있겠죠. Тэгвэл хамгийн амархан одоо нэг хуулийг ирвэл тэгээ татлалын хуулийн талаар ярьж болно. 예. 자, 이 볼펜이 Энэ бол 놓으면 항상 밑으로 떨어집니다. 그죠? тавьбал үргэлж доош ундаг тийм. 예. 그건 이제 하나님께서 만유인력이라는 법칙을 세워 놓으셨기 때문이잖아요. Энэ нь бурхан эзэн бурхан татлалын хууль гэдэг зүйлийг хуулийг гаргаад тавьсан байгаа учраас л ийм дүр гарч байгаа юм. 그게 이제 자연 법칙인데. Энэ бол одоо байгалийн хууль байгаа. 자, 만약에 이 볼펜이 이 공중에 떠오른다면 Хэрвээ энэ бал одоо ингээд энэ агаарт одоо ингэж тогтох юм бол 즉 그 자연 법칙을 거스리는 거잖아요. тэр байгалийн хуулийг бүр даваа цааш нь гарч байгаа зүйл байгаа үстэй. 예. 바로 이러한 것들을 이제 기적이라고 하는 겁니다. Ийм зүйлүүдийг л гайхамшиг гэж хэлж байгаа юм. 지금도 요단 강물이 이제 아주 강물이 힘차게 흐르고 있었는데 Яг энэ үед болохоор Йордан гол маш хүчтэй тийм урсгалтай одоо урсаж байсан байгаа. 하나님 말씀 앞에 순종했을 때 하나님께서 그 강물이 끊어지도록 하셨어요. Бурхны үгэнд дуулууртаа хандах үед бурхан тэр голынх нь усыг нь татраасан байна. 예.
하나님의 능력이 나타난 것입니다. Бурхны хүч чадал гарч ирсэн юм. 예, 성경에 보면 Библиэлдээс харах юм бол 이스라엘 사람들이 이집트를 탈출하는 과정에서 홍해 바다가 갈라지는 엄청난 그런 사건들도 있었습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гарахдаа Улаан тэнгис гэдэг тэр маш том далаа хуваагдаад гатлсан тийм том маш гайхалтай үйл явдал хүртэл үүссэн байна. 예, 그 홍해 바다는 모세의 능력으로 가는 게 아니라는 걸 우리는 잘 압니다. Тэр Улаан тэнгисийг Мойсегийн хүч чадлаар дамжуулан хувааж чадаагүй гэдэг бид нар сайн мэдэж байгаа. 예, 천지를 창조하신 하나님께서 가르신 거죠. Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн бүтээгч эзэн бурхан хуваасан юм. 모세는 하나님의 명대로 그대로 순종했을 뿐입니다. Мойсегийн хувьд болохоор бурханы үгийн дагуу дуулууртаа хандсан л төдий. 예, 자, 여호수아 3장 4정에 За, Йошуа номны 3-4 дээрээс харах юм бол 출애굽한 이스라엘 백성들 Израиль одоо Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн 그리고 광야에서 40년간 연단받은 이스라엘 백성들 бас цөлд 40 жилийн турш дасгалжуулалтыг амсан Израилийн ард түмэн 예, 이제 세대 교체가 됐습니다. одоо үеийн өөрчлөгдсөн байгаа юм аа. 예, 출애굽 1세대는 광야에서 대부분 다 엎드러졌고 Тэгвэл 9 цөлдөх эхний нэгдэг үед нь болохоор тэр цөлд одоо унтгаасан байгаа. 20세 이상으로 출애굽한 60만 중에서 예, 살아서 가나안 땅에 들어간 사람은 두 사람 여호수아 갈렙이죠. Тэгвэл одоо гэтэл одоо Египтээс гараад одоо 20-оос дээш насны хүмүүс 600 мянган хүмүүсээс одоо үлдсэн 2 хүн бол одоо 2 хүн л үлдсэн баг. 여호수아 갈렙이. Йошуа болон Калеб үлдсэн. 예. 이제 그 40년 동안 또 많은 후손들이 새로 태어난 거죠. Тэгээд түүнээс хойшоо маш олон үр удам төрсөн баг. 예, 이제 그들이 이제 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어갈 그 이제 준비가 돼 있는 겁니다. Тэгээд Йордан голыг гатлаад Канаан нутг руу орох бэлтгэлээ одоо базааж байгаа. 예. 그때 이제 요단강물이 이제 그 이제 장애물이죠. Тэр Йордан гол гэдэг нь болохоор мэдээж одоо саад тутгуур гэсэн үг 여호수아 шүү дээ. 3장 4장에 За Йошуа 3-4 дээрээс харах юм бол 이 요단강을 건너가는 그 엄청난 사건이 또 기록돼 있습니다. одоо 3-4 дээрээс харах юм бол Йордан голыг гатлаад орсон маш том гайхалтай үйл явдал бичигдсэн баг. 예. 오늘 이 3장 4장을 중심으로 해서요. За өнөөдрийн хувьд болохоор 3-4 бүлгээр дамжуулан 특히 이제 모세의 뒤를 위해서 이스라엘의 지도자가 된 여호수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 요단강을 건너가는 그 과정을 좀 살펴보는데요. одоо Мойсе удирдагчийг өвлөөд үргэлжлээд одоо Израилийн ард түмнийг удирдах явсан Йошуа удирдагчийн талаарх бас Йордан голыг гатлсан талаарх үйл явдлыг хамтдаа шалгаж үзэх болно. 크게 이제 이 사건을 3단계로 나눌 수 있습니다. Тэгвэл энэ үйл явдлыг болохоор 3 үеэр одоо хувааж үзэж болно. 예, 요단강을 건너가기 위해서 준비 단계가 있고요. Одоо Йордан голыг гатлахын тулд бэлтгэлийн үе гэж байсан байгаа. 예, 그리고 요단강을 이제 건너가는 과정이 있고요. Бас Йордан голыг гатлсан тийм үйл явдал хүртэл байгаа. 예, 요단강을 건너간 이후에 이들이 어떻게 했는지 이제 그것을 한번 배워보겠습니다. Бас Йордан голыг гатлсны дараа эднэр одоо юу хийсэн бэ, яасан бэ гэдэг талаар ч хамтдаа сурах болно. 예, 먼저요. За, тэгвэл эхлээд 3장 1절을 좀 보시겠습니다. за Йошуа 3:1-ийг хамтдаа 자, харцгаая. 요단강을 건너가기 전에 이제 준비 단계입니다. За, Йордан голыг гатлахаас өмнө одоо бэлтгэлийн үе шатанд явж ирсэн баха. 예, 3장 1절 3:1 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Ингээд Йошуа өглөө эртлэн босоод Израилийн бүх хөвгүүдийн хамт Шитемээс хөдлөн Йорданд ирээд гатлахаа өмнө тэндээ хонов. 예, 이미 두 사람의 정탐병을 여리고성에 보내서 다 살펴보고 그들이 이제 돌아왔어요. Хоёр туршуулыг илгээгээд одоо Йордан Канаан нутгийг одоо шалгуулад буцаад ирсэн баг. 예, 그리고 이제 여호수아는 아침에 일찍 일어났습니다. Йошуагийн хувьд болохоор өглөө эртлэн боссон. 예, 자 여호수아의 지금 그 모습은요. За Йошуагийн энэ дүр төрх болоо 예, 정말 얼마나 긴장이 많이 되겠습니까? ямар их одоо их сандарсан байж тарах вэ? 여호수아는 믿음의 사랑이를 우리가 잘 압니다. Йошуа бол итгэлийн хүн гэдгийг бид нар сайн мэдэж байгаа. 정말 그렇지만 정말 이 심정적으로 얼마나 긴장이 되겠습니까? Гэхдээ яг сэтгэлийн хувьд бол ямар их сандарсан байж тарах вэ? 예, 아침에 일찍 일어납니다. Өглөө маш эрт боссон. 참 여호수아 참 부지런한 사람입니다. Йошуа маш их хичээнгүү тийм ажилсаг хүн байсан баг. 예, 이런 큰 대사를 앞두고 또 게으른다는 것은 이제 말이 안 되죠. Үнэхээр ийм том одоо зүйлийн өмнө те одоо залхуурна гэх юм бол тэр бол хэлхийн аргагүй зүйл баг. 예, 역시
백성들 앞에서 본이 돼야 될 리더로서의 여호수아는 작은 것에서도 본이 됐다라는 겁니다. Тэгвэл ард түмний өмнө чүрдөлөө үлгэр дуурайл харуулах хөстө энэ удирдагч Йошуа өчүүхэн зүйлд чүрдэл дуулууртаа одоо үлгэр дуурайл болсон баг. 시편에 보면 다윗도요 새벽에 하나님을 찬양하며 새벽에 기도했다라는 그런 말씀들이 있습니다. Тэгвэл дуулал ном дээрээс одоо харах юм бол Давид өөрөөр босож бурхныг магтаж өөрөөр босож залбирдаг байсан гэж одоо гарсан байгаа. 우리 예수님은 어떠십니까? Тэгвэл бидний Есүс ямар вүлээ? 예수님은 습관을 찾아 기도하셨다는 거 우리가 압니다. Есүс зуршлын дагуу залбирдаг байсан гэдгийг бид нар сайн мэдчихэж байна. 그런데 아침 일찍 다른 사람들이 아무도 일어나지 않는 그런 일찍 시간에 하나님께 기도하는 그런 생활을 하셨습니다. Гэтэл үнэхээр өглөө эртлэн босоод хинч босоогүй байх үед бурхны тэр ажлыг бэлдэх ажлыг хүртэл оролцоод хийгээд явсан баг. 자, 마가복음 1장을 잠깐 봅시다. Марк номны 1-ээс хамтдаа харцгаая. 마가복음 1장 Марк 1 35절입니다. 1:35. 마가복음 1장 35절. Марк 1:35. 예수님이 기도하십니다. Есүс залбирсан талаар 같이 гол байна. 읽읍시다. Хамтдаа уншицгаая. 새벽 Өөр 우리가 шөнөөр тэр 이명에 босоод гадгаш 예수께 гарч 일어나다가 зилүүд 한 газар 곳으로 очино. 가서 Тэндээ 거기서 залбирч байна. 기도하시더니 아침 일찍입니다. Өглөө эрт болсон. 하나님께 기도하시는 예수님. Бурхны өмнө залбирсан Есүс. 자, 여호수아도 Тэгвэл Йошуа ч хүртэл 아침 일찍 일어나서 өглөө эрт босоод 이제 이 백성들을 돌아보며 энэ ард түмний эргэж харангаа 또 여호수아를 도와서 백성들을 이끌고 있는 그런 유사들과 함께 진을 돌아보는 겁니다. бас Йошуа туслаад ард түмэнд ч хүртэл удирдаад явах тэр хамтран зүтгэгчтэйгээ хамт ард түмнээ ч хүртэл одоо шалгаж үзсэн баг. 자, 여호수아의 또 그 리더십 중에 하나 특징은 뭐냐면 Тэгвэл одоо Йошуагийн ч хүртэл одоо сайн удирдахж байсан зүйлийн нэг онцлог нь юу вэ гэвэл 굉장히 신중한다는 겁니다. маш их нухацтай хүн байсан. 그냥 급하게 서두르는 게 아닙니다. маш их яа сандардаг тийм хүн биш байсан. 너무나 큰 대사를 앞두고 있기 때문에 Тийм ээ маш том зүйлийг одоо хийх гэж байгаа учраас 하나님께 간절히 기도하면서 Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирч 신중히 준비한다라는 겁니다. маш их нухацтайгаар бэлдсэн баг. 아까 말씀드린 것처럼 두 사람의 정탐병을 미리 보내서 여리고성을 잘 살피고 돌아오게 하시죠. Гэтэ саяны яг үгнээс харах юм бол одоо хоёр туршуулыг явуулаад одоо тэр туршуулаар дамжуулан шалгуулаад тэгээд одоо буцаж ирүүлсэн баг. 그것도 굉장히 신중한 거잖아요. Тэрэн ч хүртэл маш нухацтай байдал байгаа үстэй. 살아계신 하나님이 이스라엘 백성들과 함께하고 있고 Амьд уршигч бурхан Израилийн ард түмтэй хамт байгаа. 하나님은 여호수아에게 약속하셨습니다. Бурхан Йошуад амласан. 내가 모세와 함께했던 것 같이 Би Мосетой хамт байсан адил 내가 너와 함께 해주겠다. би чамтай хамт байх болно 너는 гэж. 담대하라. Чи зоригтой бай. 하나님은 모세에게 여호수아에게 그런 약속하셨습니다. Бурхан Йошуад тэр амлалтыг одоо амласан баг. 여호수아는 그 확실한 믿음이 있습니다. Йошуа тийм бат итгэл байсан. 그런데요, Гэтэл 철저히 준비한 겁니다. үнэхээр нэгт нямба бэлдсэн баг. 여러분, 믿음이라는 것은요, Хүмүүсээ итгэл гэдэг нь 무조건 나아가는 것이 아닙니다. шууд л урагшаа явдаг зүйл биш. 일찍이 모세를 한번 보십시오. 모세. За Мойсег нэг харцгаая л та. 가데스 바나에서 За Кардес Барнед 각 지파마다 두령 한 사람씩 12명의 정탐병을 보내서 가나안 땅을 40일간 살피고 보고 돌아오게 한 사건이 있었죠. тэгээд овог тус бүрээс нэг хүнийг туршуулуудыг сонгоод Канаан нутаг руу 40 хоногийн туршуулаар явуулсан тийм үйл явдал гарсан мэт дээ. 잘 아시죠? Энэ агуулгыг сайн мэдж байгаа үстэй. 그때 Тэр үед 그 12명의 정탐병에게 가나안 땅의 그 상태 그리고 그 성들의 위치 뭐 그게 산성인지 토성인지 잘 살펴보고 오라. үнэхээр тэр 12 туршуулдч хүртэл Канаан нутаг нь болохоор одоо ямар одоо хотоор бүслэгдсэн байгаа хотын дээр байршил нь ямар байна бас тэр хэрэмн зузаан байна уу нэмгэн байна уу үнэхээр өндөр байна уу тэр бүх зүйлүүдийг бүгд ингээд шалгаад ирээ гэдэг хэлсэн баг. 그 정탐병 중에 이제 여호수아 갈렙이 있었잖아요. Тэр туршуулын дунд Йошуа болон Калеб байсан. 자, 하나님이 함께 하고 계시다는 믿음은 확실한데. Бурхан хамт байгаа гэсэн итгэл бол баттай л та. 철저히 준비한 겁니다. Гэхдээ маш нарийн бэлдсэн. 아무 계획 없이 나간 게 아닌 거예요. Ямар ч төлөвлөгөөгүй урагшаа гарсан биш ээ.
여호수아도 마찬가지입니다. Йошуач хүртэл бас адилхан. 두 사람 전탐관 보내서 여리고성 살피게 하고 Хоёр туршуулыг явуулаад Ирихо цайзыг одоо шалгуулсан. 그리고 요단강을 건너가기 전에 Йордан голыг гатлахаас өмнө 철저하게 준비하는 거예요. маш нарийн бэлтгэс одоо бэлдүүлсэн баг. 그것도 믿음인 겁니다. Энэ ч хүртэл итгэл юм аа. 물론 아무리 철저하게 준비한다 하더라도 하나님께서 함께 해주시지 않으면 그 뜻은 이루어질 수 없다라는 걸 우리는 압니다. Хичнээн нарийн үнэхээр сайн бэлтгэлээ базаасан ч гэсэн бурхан хамт ажиллаж бурхан тусалж өгөхгүй бол тэр ажил нь биелэгдэхгүй гэдгийг бид нэр сайн мэдэж байгаа. 그러나 우리 입장에서 사람 입장에서 준비해야 될 것은 철저히 준비해야 된다는 거예요. Гэхдээ хүний байр сууриас бэлдэх ёстой тэр бүх зүйлийг сайн бэлдсэн баг. 최선을 다하고 나머지는 하나님께 맡기는 것이 올바른 믿음이다 그 Өөртөө 말입니다. байгаа бүх хүчээ шавхаад бүх чадвараа шавхаад бэлдээд үлдсэнийг нь бурхан даадах нь зөвхт итгэл юм аа. 자, 잠언 3장을 보십시다. Сургаалт өгс 3-аас харцгаая. 잠언 3장 Сургаалт өгс 3 6절입니다. 6-гийн 3-ын 6 잠언 3장 6절 сургаалт өгс 3-ын 6 같이 읽읍시다. хамт уншицгаая. Түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байг. Тэр зам харгуйгдшин шулуутгана. 5절도 읽읍시다. За 5-ыг судал хамт уншицгаая. 너는 Бүх 마음을 зүрхээ 다 여호와를 эзэнт итгэг 의뢰하고 내 명철을 үү 의지하지 түшгэл 말라. өөрийнхөө ойлголтод. 예. 우리가 잘 아는 성경입니다. Энэ бол биднэрээ сайн мэддэг үг. 자기 지식과 자기 경험을 의지하지 마라. Өөрийн ойлголтод болон өөрийнхөө амьдралын туршлагатаа битгий найдаа. 하나님을 의지하는 것. Бурханд найдах хэрэгтэй гэсэн. 이건 기본입니다. Энэ бол хамгийн 가장 наад захын зүйл, 중요합니다. хамгийн чухал зүйл байна. 하나님을 의지하면서 Бурханд найдангаа 하나님의 도우심을 강구하면서 Бурханы тусламжийг хүсэмжлэнгээ 또 철저히 계획하고 준비하는 겁니다. маш нарийн тодорхой төлөвлөөд бэлтгэсэн. 여호수아가 그렇게 한 거예요. Йошуа ингэж л хийсэн. 잠언 19장도 보시겠습니다. Сургаалт өгс 19-аас хүртэл хамт харцгаая. 잠언 19장 Сургаалт өгс 19 2절입니다. 2 같이 읽읍시다. хамт уншицгаая. Хүн мэдлэггүй байваас сайн бус. Хөл яарах аваас зам алдна. 예. 발이 급한 사람은 분명히 실수하게 돼 있습니다. Яардаг хүн бол алдаа гаргадаг хүн. 중요한 일일수록 Чухал ажил байх тусам 서두를 일이 아닙니다. яарах шаардлага байхгүй. 철저히 준비하는 거예요. Маш нарийн одоо тогтун. 지금 요단강을 건너가기 위해서 Йордан голыг гатлахын тулд 여호수아는 준비한 겁니다. Йошуа бэлдсэн байна. 예. 자, 여기서요. Эндээс 다시 여호수아 3장을 가봅시다. буцаад Йошуа 3 руу орцгоё. 예. 여호수아 3장 Йошуа 3 백성들에게 이제 명령합니다. ард түмэндээ тушаасан байна. 여호수아 3장 3절입니다. Йошуа 3-ын 3. 같이 읽읍시다. 3-ын 3-ыг хамт уншицгаая. Ард олон тушаана та нар өөрсдийн бурхан эзний гэрээний авдрыг Левийн тахилч нар дамнан явахыг хараад та нар байрнаасаа хөдөлж араас нь даган явах тун. 예. 여기 이제 제사장들이 하나님의 언약궤를 매는 것을 보거든 그 뒤를 따르라 그럽니다. Ард олон дээр тахилч нар гэрээний авдрыг үүрээд дамнан явахыг хараад та нар одоо хойноос нь дагаж явах гэсэн. 요단강을 건너갈 때도 За Йордан голыг гатлахтаач дээр 제사장들이 이제 언약궤를 메고 요단강물에 발을 들였을 때 이제 그 강물이 갈라지는 하나님의 능력이 나타났잖아요. Йордан гол дээр гэрээний авдрыг тахилч нар үүрээд тэгээд үүрээд гол руу хөлөө оруулах үед тэр усан тадрах тийм бурхны гайхамшиг гарсан шүү дээ. 마치 이제 작정 명령을 내리는 것 같죠. Яг л ингээд нэг тактика боловсруулж байгаа юм шиг л одоо харагдаж байгаа үстэй. 온 백성들에게 Бүхий л ард түмэнд 중요한 신호를 보낸 겁니다. маш чухал мэдээг одоо дамжуулсан баг. 무엇을 보라? Юуг харагсан блэ? 언약궤를 보라. гэрээний авдрыг хараа гэж. 제사장들이 그 언약궤를 메고 가는 그 모습을 보라는 거잖아요. Тахилч нар тэр гэрээний авдрыг дамнан явж байгаа тэр дүр төрхийг хараарай гэжсэн баг. 여러분 언약궤는요. Хүмүүсээ гэрээний авдар гэдэг нь 하나님이 함께 하신다는 상징입니다. бурхан хамт байгаа гэсэн бэлэгдэл юм аа. 광야 생활할 때도 진의 한 중앙에 성막이 있었잖아요. Бас эсн цөлдөж хүртэл яг шинэ тэр цөлдөж хүртэл яг голдон төвд нь нэг майхан байсан шүү дээ. 성막에서도 가장 중요한 게 이제 성소입니다. Тэгвэл одоо ариун өргөн дундаас одоо хамгийн одоо
чухал зүйл нь ариунаас ариун газар нь баг. 그리고 또 성소와 지성소로 나눠졌죠. Одоо ариун газар буюу ариунаас 아리ун газар гэж хуваагдсан 그 байгаа. 지성소 안에 바로 이 법궤가 있었습니다. Тэр ариунаас ариун газарт нь болохоор энэ гэрэний авдар, хуулийн авдар байсан баг. 하나님 중심입니다. Тэр нь бурхан төв юм аа. 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하신다라는 그런 상징입니다. Бурхан Израилийн ард түмэнтэй хамт байна гэсэн одоо үг юм аа. 여호수아는 온 이스라엘 백성들에게 여호수아 이스라엘의 бүхий л ард түмэнд 제사장들이 메고 가는 언약궤를 보라 이렇게 작전을 명령한 겁니다. тахилч нарын тэр дамнан явж байгаа гэрэний авдрыг хараа гэдэг тэр тактика боловсруулсан тэр зүйлийг харуулсан баг. 자, 사무엘상 4장에 보면 За 1-р Самуэль 4-дээрээс харах юм бол 그 엘리 제사장의 며느리 얘기가 나옵니다. за Эли тахилчийн одоо нэг бэрийн талаар гарсан баг. 엘리 제사장. За Эли тахилч. 사무엘이 제사장이 되기 전에 이제 엘리 제사장이 있었잖아요. За Самуэль одоо тахилч болохоос өмнө Эли тахилч байсан шүү дээ. 그 엘리에게 이제 홈리와 비나스라는 두 아들이 있었잖아요. Элид Хопны буюу Пинахас гэдэг одоо хоёр одоо хүү байсан. 정말 하나님 앞에 불순종했던 그들을 하나님께서 다 치셨습니다. Бурханы өмнө дуулуургүй хандсан тэднийг бурхан сүрүүлсэн баг. Мөхөөсөн. 그 내용 아시죠? Тэр агуулгыг мэдэж байгаа те. 엘리도요. Элич хүртэл 언약궤를 빼앗겼다는 그 소식을 듣고 충격을 받고 의자에 앉다가 이제 뒤로 넘어져서 목이 벌어서 죽었잖아요. гэрэний авдар одоо гэрэний авдраа алдчихлаа гэдэг мэдээг сонсонгуудаа сууж исэн сандлаасаа хоошо унаад хүзүүгээ хуглаад өгсөн баг. 자, 언약궤를 블레셋에게 뺏겼습니다. гэрэний авдрыг 빌исчүүдэд алдсан. 이것은 단순히 상자가 아니잖아요. Энэ зүгээр нэг авдар гэдгийг хэлээд байгаа юм биш. 하나님의 임재를 상징하는 거잖아요. бурхан байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그걸 빼앗겼다라는 것은 түүнийг алдсан гэдэг чинь 하나님의 능력이 떠났다라는 겁니다. бурханы хүчтэй холдсон гэсэн үг байхгүй. 그 엘리의 이제 그 며느리가 Элигийн тэр бэр нь 아들을 낳았습니다. хүүд өрүүлсэн. 이제 남편도 죽고 이제 뭐 시아버지도 이제 죽었지만은 Нөхөр нь өгсөн, хадам аав нь өгсөн, 이제 아들을 낳습니다. хүүд өрүүлсэн. 그런데 뭐라고 얘기했는지 한번 보세요. Гэтэл юу гэж хэлснийг харцгаая. 법궤에 관한 얘기입니다. гэрэний авдрын талаарх яриа штэ. 열왕기상 4장입니다. 1-р Самуэль. 오치다래 사무엘상 4장입니다. За 1-р Самуэль 4-р бүлэг. 사무엘상 4장. 1-р Самуэль 4-р бүлэг. 19절부터 22절까지입니다. 19-с 20 허이르. 22 хүртэл 19절부터 22절 19-с 22 хүртэл 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Түүний бэр Пинахсын эхнэр жирэмсэн төрөгт өгсөн байлаа. Бурханы авдар булаагдаж хадам эцэг болон нөхөр нь өгсөн тухай мэдээг сонсон гот төрөг өвдөлт нь эхэлж тэрээр сүхэрч суун хүүхдээ төрүүлв. Тэр эмэгтэйг өөхөх гэж байхад тэнд байсан эмэгтэйчүүд чи хөвгүн төрүүлсэн тул бүү ээ гэж хэлсэн боловч тэр юу ч хариулсангүй. Зүрх сэтгэл нь ч хөдөлсөнгүй. Бурханы авдар булаагдсанаас болон хадам эцэг бас нөхрийнхөө улмаас тэр эмэгтэй алдар нь Израилаас салж одов гэд хөвгүнээ Ихобод гэж нэрлэв. Тэрээр Бурханы авдар булаагдсанаас болж алдар нь Израилаас салж одов гэж. 이 여인도 아이를 낳고 이제 죽죠. За энэ эмэгтэйч хүртэл одоо хүүхэд төрүүлээд өгсөн байгаа. 그래도 아들을 낳았다고 주변 사람들이 이제 안심하라 합니다. Гэтэл одоо хүүтэй боллоо гэдэг эргэн тойрондох хүмүүс одоо сэтгэлээ тайвшруулж болно гэж хэлсэн баг. 그런데 참 이 엘리의 며느리요. Гэтэл энэ Элигийн бэр нь 참 믿음의 여인이었던 것 같습니다. бас итгэлийн эмэгтэй байсан юм шиг байна. 그 아들을 낳았다는 그 소식에도 전혀 기뻐하지 않죠. Хүүтэй боллоо гэдэг тэр мэдээг сонсоод огтхонч баярлаагүй. 그러면서 21절에 뭐라고 얘기합니까? Тэгээд 22 дээр юу гэж хэлсэн байна? 영광이 이스라엘에서 떠났다. Бурх алдарсуун Израилаас салж одов. 그래서 아이의 이름을 이가봇이라고 하. Тэгээд хүүхдийн хөвгүүний нэрийг Ихабод гэж нэрлэсэн байна. 이가봇. Ихабод. 영광이 없다 그런 뜻입니다. Алдар байхгүй гэсэн үг. 왜 그렇게 얘기합니까? Яагаад тэгж хэлсэн юм бол 하나님의 궤가 빼앗겼고. Бурханы авдар булаагдсанаас болно гэсэн. 22절도 보세요. 22-ыг хүртэл харъя. 하나님의 궤를 빼앗겼으므로 тэрээр Бурханы авдар булаагдсанаас 영광이 болж 이스라엘에서 떠났다. алдар нь Израилаас салж одов гэсэн. 그러니까
이 법궤를 빼앗긴 사건은 Энэ хуулийн авдар, гэрээний авдар алдсан энэ үйл явдал бол 하나님의 능력이 떠났다. Бурхны хүч чадал холцоо. 하나님의 영광이 떠났다. Бурхны алдарсан холцоо. 예, 그걸 지금 말하고 있는 겁니다. Үүнийг л хэлж өгч байгаа юм аа. 자, 여호수아가요. Йошуа 이스라엘 백성들에게 이제 작전 명령을 하달했잖아요. Израилийн ард түмэнд яасан бэ ингээл одоо тактик боловсруулаад тактикаа ингээд тушаасан байгаа. 예. 자, 온 이스라엘 백성들은 Бүхий л Израилийн ард түмэн 제사장들이 어깨에 메고 가는 그 하나님의 언약궤를 보라 하고 있어요. тахилчнэр дамнан явж буй Бурхны гэрээний авдрыг харагтун. 그리고 그 뒤를 따르라고 한 겁니다. Тэгээд хойноос нь араас нь хөдөлж явахтун гэсэн байна. 하나님께서 우리에게 함께하고 계시다. Бурхан биднэртэй хамт байгаа. 하나님의 능력이 우리 백성과 함께하고 있다. Бурхны хүч чадал бидний ард түмэнтэй хамт байгаа. 그 하나님을 믿고 따르라 그 얘기잖아요. Тэр Бурханд итгээд дагаад яваа гэдгийг хэлж өгч байгаа. 이것이 Энэ нь 요단강을 건너가기 전에 지금 여호수아가 백성들과 함께 준비하는 그런 준비 단계 이야기입니다. Йордан голыг гатлахаас өмнө Йошуа болон Израилийн ард түмэнд бэлдэж буй үйл явц байна. 그리고요. Тэгээд 3장 5절을 여호수아 3장 5절을 보시겠습니다. Йошуа 3:5-ыг хамтдаа харцгаая. 여호수아 3장 5절. Йошуа 3:5. 여호수아 3장 5절. Йошуа 3:5 같이 읽겠습니다. бүгдээрээ хамт уншицгаая. Тэгээд Йошуа хүмүүст өөрсдөө ариуцгаа. Учир нь маргааш эзэн та нарын дундаа гайхамшиг зүйлсийг хийх болно гэв. 자, 여기 보십시오. За үүнээс харцгаая. 여호수아가 백성들에게 명령합니다. Йошуа ард түмэн тушаасан. 너희는 스스로 성결케 하라. Өөрсдөө ариусцгаа гэж хэлсэн. 성결케 하라. Ариун болгож хэлсэн баг. 자기를 돌아보라 그 얘기죠. Энэ нь болохоор өөрийгөө одоо эргэж хараа гэсэн үг шүү дээ. 정말 하나님의 큰 역사가 나타나기 위해서는 Бурхны тэр гайхамшигт ажил гарахын тулд 백성들이 성결해야 된다 그 얘기입니다. ард түмэн ариун байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 혹시 하나님 앞에 합당치 않은 죄나 Бурхны өмнө зогсгүй гэмнүгэл 불순종이 있다면 дуулуургүй байдал байгаа бол 그걸 돌이키고 회개하라는 겁니다. үүнээсээ буцаж ирэх гэмсцгээ гэдгийг хэлж байгаа юм. 이것이 요단강을 건너가기 전에 여호수아가 이스라엘 백성들을 준비시키는 단계입니다. Энэ болохоор Йордан голыг одоо гатлахаас өмнө Израилийн ард түмнийг одоо Йошуа бэлдэж байгаа үйл явц юм аа. 자, 이 요단강 건너가고 За Йордан голыг гатлаад 여리고성 전투가 있잖아요. за Ирихо цайзыг одоо эзэлж авсан одоо дайн болсон 이제 뭐 뒤쪽에 보면 나옵니다. За хойд хэсгээр нь харах юм бол гарсан байгаа. 예, 하나님의 능력으로 이제 여리고성을 무너뜨렸고, Бурхны хүч чадал дамжуулан Ирихо цайзыг нураасан. 그다음에 이제 아이성 전투가 있잖아요. Бас түүний дараа Ай гэд одоо цайзын тулаан гарсан баг. 아이성은 여리고성에 비하면 아주 작은 성이었습니다. Тэгвэл Ай гэд цайзын хувьд болохоор Ирихо цайзтай харьцуулж үзэх юм бол үнэхээр тийм жижигхэн цайз байсан. 적군도 그렇게 많지 않았어요. Дайсныхын тоон хүртэл тийм олон биш байсан. 그런데 Гэхдээ 아이성 전투 처음에 해서 패하고 말죠. одоо Ай одоо тэр цайз руу довтлоод ясан бэ? Одоо ялагдахаас бүр цаашаа болсон. 왜 패했다고 돼 있습니까? Яагаад ялагдахаас цаашаа болдог гэж хэлсэн бэлээ? 아간의 범죄 때문에. Ахааны гимнүглээс болсон 그러죠. юм аа гэсэн. Тэгсэндээ 아간이 Ахан 예? 외투 한 벌, 옷 한 벌, одоо өөрийн хувцс тэр хувцс болно. 또 은 200세겔. Одоо ингээл 200 одоо шихэл мөнгийг 예. 그리고 500세겔 중에 이제 50세겔 중에 금덩어리 하나. бас 500 шихэлийн үнэтэй алт. 예. 그것들을 이제 훔치죠. Үүнийг өөр дөр авсан баг. 그리고 이제 숨겨 놓잖아요. Тэгээд өөртөө одоо нууцлж аваад тэгээд нуус. 예. 잘 아는 말씀입니다. Энэ бол бидний сайн мэддэг үг байгаа. 그 아간의 범죄 때문에 Тэр Ахааны гимнүглээс болоод 36명이 전사합니다. 36 хүн одоо 예. 알았습니다. 사망하죠. алуулсан баг. 그리고 이제 온 이스라엘 사람들이 이제 크게 낙심하죠. Тэгээд түүнийг хараад бүхий л Израилийн ард түмэн цөхөрцгөөс. 예. 그 아간의 범죄 때문에. Ахааны гимнүглээс болоод 물론 아간 혼자 범죄한 건 아니에요. тийм ээ мэдээж Ахан ганцаараа гимнүгэл хийгээгүй л дээ. 아간의 집안이 같이 이제 범죄한 거나 마찬가지입니다. Ахааны гэр бүлийнх нь хамтдаа одоо гимнүгэл хийсэн гэсэн. 하나님께서 그 아간과 그 집안을 다 땅에 이제 묻어버리시잖아요. Бурхан Ахаан болон түүний гэр бүлийг нэг газрын доор болж хайсан баг. 예. 자, 정말 하나님의 역사 나타나기 위해서는 Бурханы ажил одоо гарч явагдахын тулд 예, 정말 성결해야 된다. ариун байх хэрэгтэй гэж хэлсэн баг. 여호수아는 그걸 너무 잘 알고 있었던 겁니다. Йошуа үнийг үнэхээр сайн мэдэж байсан. 예.
성경 한 군데 찾아보겠습니다. Библиэс нэг хэсгээс хамтдаа харцгаая. 전도서 10장을 보시겠습니다. Номлогч өгс хамт 10-аас харцгаая. 전도서 10장, Номлогч өгс 10, 전도서 10장 1절입니다. Номлогч өгс 11, 전도서 10장 1절 Номлогч өгс 11 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Үгсэн ялаа тансаг өнөрт тосыг өмгөрүүлгийн адил өчүүгэн тэнэглэл 우매가 мэрэгэн ухаан алдар хүндийг давамгаалдаг. 예. 죽은 파리가 향그름으로 악취가 나게 하는 거예요. Үгсэн ялаа тансаг өнөр тосыг өмгөрүүлдэг гэж хэлсэн. 예. 이 파리나 이런 것들이요 음식이나 이런 데다 알을 까고 Ялаа бол нь одоо ингээл тий одоо батга ингээл ямар нэгэн хоол ундан дээр ингээл 또 өндгөө шахаал 어떤 세균을 옮겨버리면 тий дүрсээ шахаал тэгэл ямар нэгэн нэм бактерийг оруулаад ингэчих юм бол 그 모든 게 다 이제 상해버리잖아요. тэр бүх зүйл өмгөхөрч ялдарч мууддаг баг. 마치 그런 것처럼 Яг л түүнтэй адилхан 예. 적은 우매가 지혜와 종기로 패하게 한다. өчүүхэн тэнэглэл нь мэрэгэн ухаан алдар хүндийг давамгаалдаг гэсэн. 그 앞에 9장 18절도 보시겠습니다. Яг түүний өмнөх үе буюу номлогч өгс 9:18. 예. 9장 18절 9:18 이것도 같이 энэ 읽어봅시다. үгийг шууд хамтаа уншицгаая. 지혜가 Мэрэгэн ухаан 종기보다 나으니라. тулалдахад зэвсгээс ч хүчтэй 한 боловч 죄인이 ганцхан 많은 нүгэлтэнд 선을 폐기케 өчнөөс 하느니라. сайныг сүйтгэх ажиг гэсэн. 아까 우리가 아간의 그 범죄 잠깐 얘기했잖아요. Сайн одоо Ахааны гимнүглийн талаар нэг төр хэллээ те. 그 한 아간의 그 불순종이 Тэр Ахааны тэр өчүүхэн дөр дуулуургүй байдлаас болоод 예. 온 이스라엘 사람들이 큰 어떤 실패를 맛보게 하잖아요. Израилийн ард түмэн цөхрөл дүнч алдсан баг. 적은 우매가 지혜와 종기로 패하게 한다. Өчүүхэн тэнэглэл нь мэрэгэн ухаан алдар хүндийг давамгаалдаг гэсэн. 하나님께서 쓰시는 그릇은 깨끗한 그릇이라고 또 말씀하시지 않습니까? Бурхны хэрэгэлдэг сав бол цэвэрхэн сав гэж хэлсэн байгаа 뭐 шүү дээ. 금이나 은이나 뭐 재질을 보시는 게 아니다. Алт мөнгө тэр ямар чадвартай вэ гэдгийг хардаг биш. 깨끗한 그릇을 쓰신다. Цэвэрхэн савыг хэрэгэлдэг. 그래서 이 모든 것을 자기를 깨끗하게 하면 Тиймээс энэ бүх зүйлээс өөрийгөө цэвэрлбэл гэсэн. 주인의 쓰심에 합당하게 예비된다라고 했습니다. Эзэндээ хэрэглэх байдлаар бэлтгэгдсэн байна гэж хэлсэн. 우리가 잘 아는 Энэ бол 성경입니다. бидний сайн мэддэг үг. 여호수아도 Йошуач хүртэл 이스라엘 백성들에게 성결케 하라 명령한 거예요. Израилийн ард түмэнд өөрсдийгөө ариусгацгаа гэж хэлсэн байна. 숨은 죄, Нуугдсан байгаа гимнүгэл 하나님 앞에 불순종하고 있는 것들이 있다면 Бурхны өмнө дуулуургүй хандаж байгаа зүйлүүд байгаа бол 철저히 그걸 회개하고 이제 그걸 버리라는 거죠. тэр бүх зүйлээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ гимшээд хайцгаа гэдэг хэлж байгаа. 이것이 요단강을 건너가기 전에 이스라엘 백성들을 지금 준비시키는 그런 단계였습니다. Энэ болохоор Йордан голыг гадлаад Ирихо сайд руу орохоос өмнө Израилийн ард түмнийг бэлдэж байгаа ийм үйл явц явсан байна. 자, 한번 다시 정리해 보겠습니다. Тэгвэл дахиад энэ хэлсэн үгнүүдийг нэг зэгслэе. 예, 여호수아 정말 부지런합니다. Йошуагууд үнэхээр хичээнгүй хүн байсан. 그리고 정말 그 유사들과 함께 철저하게 백성들을 준비시킵니다. Өөрийнхөө туслахнуудтайгаа хамт тэр одоо дулаанд маш их сайнаар бэлдсэн. 하나님 앞에 당연히 간절히 기도하죠. Мэдээж Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан баг. 그리고 이제 작전 신호도 짭니다. Тэгээд яасан би очих довтлох тактикаа сүржүүл боловсруулсан. 제사장 드리면 법궤를 바라보라. Одоо тахилч нэрээ үрж байгаа гэрээний явдрыг харцгаа гэж. 그리고 그 뒤를 따르라. Түүний араас дагаад явцгаа гэж. 그리고 Тэгээд 성결케 하라. өөрсдөө ариусгацгаа гэж. 하나님 앞에 합당치 않은 죄, 또 허물을 이제 돌이키게 만드는 겁니다. Бурхны өмнө зогсгүй гимнүгэл болон алдаа эндлийг байгаа бол буцаж эргэж одоо эргээд хаяа гэдгийг хэлсэн баг. 자, 이제 두 번째입니다. Тэгвэл одоо хоёр дахь зүйл нь байна. 이제 믿음으로 요단강을 건넙니다. Итгэлээр Йордан голыг гаталсан. 그런데 이게 참 놀라운 사건입니다. Гэтэл энэ бол үнэхээр гайхалтай үйл явдал юм. 아까 여호수아 3장 14절부터 우리가 시작할 때 읽었습니다. Сайн бид нэр Йошуа 3:14-өөс эхлээд эхлэхдээ уншицгаасан. 네, 성경 다시 За 보시겠습니다. хамтдаа эхлээд Библиэс харцгаая. 여호수아 3장 14절부터 봅니다. За Йошуа 3:14, 예. 14절부터 15절. 14-аас 15 예, 다시 한번 읽겠습니다. ахаад хамт уншицгаая. Ингээд ард олон Йордны гатлахаар майхнаа булган хөдөлж гэрээний явдрыг дамнан яваа тахилч нар ард түмний өмнө эргүүлэн явлаа. Ургац ураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ хадин үргэлдэг байв. Авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йорданд орж хөлөө усны тахад дүрмэгц. 예.
자, 17절까지 같이 읽겠습니다. За 17 хүртэл хамтдаа уншицгаая. 곧 Дээрээс 위에서부터 урсаж 흘러내리던 байгаа 물이 ус 그쳐서 Заретний 멀리 ойролцоо 사르단에 орших 가까운 Адамын 아담 хот 변방에 이르는 хавьд 쌓이고 нилээд хол зайдан 아랍의 тогтон 바다 овоороо 여리고로 향하여 Давс 흘러가는 тэнгис 물은 буюу 온전히 Арабигийн 백성이 тэнгис 여리고 руу 앞으로 урсаж 바로 байгаа ус 건널새 бүрэн тасарчээ. 여호와 언약궤를 Тэгээд 든 хүмүүс 제사장들은 Ерехогийн 요단 эсрэг 가운데 талаас 마른 땅에 굳게 섰고 гатлан гарав. 온 Бүх 이스라엘 Израиль 백성은 үндэстэн 마른 땅을 даяараа 향하여 요단을 Йордны 건너니라. хуурай газраар гаталж дуустал эзний гэрээний явдрыг давнан яваад эхэлч нар Йордны голын тэхий дунд хуурай газар дээр бат зогссоор байлаа. 예. 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건너간 시기가 모맥을 거두는 시기다라고 돼 있습니다. За 15절에요. Израилийн ард түмний одоо Йордан голыг гаталж байгаа энэ үе нь болохоор ургалц хураалтын өдрүүд байлаа гэсэн баг. 그러니까 밀과 보리를 이제 추수하는 때다 그 얘기입니다. Энэ болохоор ингээл тариагаа бас ногоогоо ингэж хурааж авч байгаа тийм үе байсан гэдэг. 이때가 이제 태양력으로는 이제 4에서 5월 달입니다. Энэ болохоор бэлгийн толгоор одоо бэлгийн толгоор болохоор 4-5 дугаар сар баг. 예. 자, 이때 За 되면은요. энэ үед 이 요단강 물이 엄청나게 이제 불어나게 됩니다. одоо Йордан голын хувьд болохоор маш их одоо хальдаг байсан баг. 여러분 요단강은요. За Йордан гол болон 그렇게 큰 강이 아닙니다. тийм том гол бол биш л дээ. 네. 사실 강하면 우리는 이제 크고 넓은 강을 이제 또 생각하게 되는데 Одоо бид нэр гол гэхээр л ингээд маш тий өргөн маш урт тийм одоо гол гэж боддог баг. 실제로 그렇게 요단강은 그렇게 폭이 아주 넓고 큰 강은 아닙니다. Гэтэл яг боддоор авч үзэх юм бол Йордан голны хувьд болохоор тийм өргөн тийм том гол бол биш байсан. 오히려 이제 평상시에 보면 이것도 강이냐? 예, 그렇게 생각할 정도로 그 물 양이나 폭이 좁을 때도 많습니다. Яг энгийн үед ч хүртэл ингээд яг харах үед эн чин гол юм уу гэж одоо харагдахаар тийм одоо ус нь бага болон одоо гүнзгийний хувьд болохоор тийм гүйхэн тийм байдлаар харагддаг байсан баг. 그런데 이제 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건너가는 이 시기는요. Гэтэл Израилийн ард түмэн энэ Йордан голыг гаталж байгаа энэ үе нь болохоор 1년 중에서도 요단강 물이 가장 물 양이 많고 또 강물이 힘있게 흐를 때입니다. яг тэр жилдээ одоо Йордан гол усаар маш ихсэж одоо эрг аваар ингэж бүр хальтлаа урсах тийм үе байсан баг. 예. 물론 이제 이스라엘의 북쪽에 그 헐몬산이라는 그 산이 있잖아요. Одоо Израилийн хойд хэсэгт болохоор хормон уул гэдэг одоо уул байдаг байсан байгаа. 그곳에 있던 눈과 얼음이 이제 많이 녹게 됩니다. Яг тэр ууланд байсан цас болон одоо мөс нь хайлдаг баг. 예, 그래서 4, 5월 경이면 Тэгээд 4-5 сарын үеэр 예, 또 이제 봄비도 많이 내리고 봄비. одоо ингээд хаврын бороо ордог байгаа. 예, 그리고 이제 그 헐몬산에 이제 눈과 얼음도 많이 녹기 때문에 요단강 물의 강 물이 양이 범람하게 된다 그 얘기입니다. Тэгээд тэр хормон уулын тэр одоо ууланд байгаа тэр цас мөс нь хайлж байгаа учраас давхар нийлээд тэр гол нь одоо үерлэж хайлдаг байсан баг. 예. 자, 이런 시기에 Яг ийм үед 여호수아는 제사장들에게 이제 명령합니다. за Йошуа тахилч нар тушаасан. 법궤를 메고 게레니 강물에 아버지- 들어가라는 거예요. Гэрэний авдрыг үүрээд энэ гол руу орох гэсэн. 지금 제가 좀 그 강물의 그 강의 상황을 좀 말씀드린 것은요. За би сая нь одоо тэр голын тэр яг үйл нөхцөл байдлыг хэлж өгсөн шалтгаан нь 한번 우리가 좀 상상을 해봐야 돼요. за бид нар нэг жоохон төсөөлөд бодож үзэх хэрэгтэй. 엄청나게 강이 무섭게 흐르고 있습니다. За маш их аимшигтайгаар одоо гол урсаж 예? байна. 그런데 그 강으로 들어가라는 거예요. Гэтэл тэр гол руу ороо гэж хэлсэн. 여러분이라면 어떻겠습니까? Та нар байсан бол яах вэ? 솔직하게 За илэн далангу 들어가라 그러면 ор гэвэл 예 하고 바로 들어가시겠습니까? за гэд орж чадах уу? 예, 여러분 믿음이 좋으시니까 들어가시겠죠. Тийм ээ та нар итгэл сайтай хүмүүс учраас орох л байх л та тий. 제사장들 봐봐요. Тахилч нар их одоо 예? 법궤를 맸죠. гэрэний авдар өөрсөн байна. 예, 들어가라고 했습니다. Ор гэж хэлсэн. 예, 들어갑니다. Орсон баг. 그들이 발을 물가에 잠기자 들어갔어요. Гэтэл Йорданд орж хөлөө усны захад 예. дөрмөгч гэж хэлсэн 예, баг. 하나님의 능력이 나타납니다. Тэр үед бурхны хүч чадал гарч ирсэн. 그렇게 힘있게 흐르던 물이 Тэр хүчтэй урсаж байсан тэр гол 예, 끊어지는 거예요. дундаа тасарсан. 예. 그리고
이제 그 강물이 사해바다 쪽으로 흐르지 않습니다. Тэгээд тэр голынх нь ус нь болохоор сүнсэн тэнгис рүү тутахаа болсон баг. 예, 그 강이 이제 말라버렸다고 돼 있어요. Яасан бэ? Доошоо урсаж байгаа тэр гол нь одоо ширгэж чадсан гэж хэлсэн. 그러면 강물이 이제 반대로 흐르는 거겠죠? Тэгвэл одоо гол нь эсрэгээр урсаж байж таарна. 그리고 이제 사해바다 쪽으로는 이제 강물이 흐르지 않으니까 그 강이 이제 말라버리는 거죠. Тэгээд сүнсэн тэнгис руугаа ус нь цутгадаг байсан бол тэр цутгадаг байсныхан ус нь одоо жалган тэр чигээр хатчихж байгаа. 제사장들은 법궤를 메고 이제 강 가운데 이제 서 있는 거예요. Гэтэл тахилчнэрийн хувьд болохоор гэрэний явд руу үрээд голын голд нь ороод зогссон баг. 그 강이 굉장히 아주 넓게 이제 강물이 말라버린 겁니다. Гэтэл тэр гол нь болохоор маш өргөн тэгээд одоо маш их одоо хуурай ширэгцсэн байсан баг. 자, 이제 이스라엘 백성들 그 수백만이 이제 다 건너간 거죠. Тэгээд Израилийн ард түмэн хэдэн сая хүмүүс тэгээд одоо гатлаад явсан баха. 예, 여러분, 이 제사장들이요. За хүмүүсээ энэ тахилч нар 사실 믿음의 사람들입니다. үнэндээ итгэлийн хүмүүс. 예. 눈앞에 보이는 것은 이제 무서운 강물이지만 Тийм ээ нүдний өмнө харагдаж байгаа зүйл нь болохоор аимшигтай гол харагдчихсэн. 하나님의 법궤를 맺습니다. Гэтэл бурхны гэрэний явдрыг үрсэн. 아까 법궤가 무엇을 의미하는지 잠깐 말씀드렸습니다. Сайн гэрэний явдар ямар утга учиртай бэ гэдэг талаар тайлбарлаж хэлсэн байгаа. 하나님께서 함께 하신다. Бурхан хамт баг. 하나님의 능력이 우리와 함께 한다. Бурхны хүч чадал бид нартай хамт баг. 그 믿음을 지금 다 갖고 있는 겁니다. Энэ итгэлийг авсан байсан. 그리고요. Тэгээд 눈에 보이는 것을 의지하지 않습니다. нүдэнд харагдаж байгаа зүйлдээ найдаагүй. 눈앞에 보이는 것은 정말 아주 무서워 보이는 강물이지만 нүдэнд харагдаж байгаа зүйл нь аимшигтай харагдаж байсан гол байсан. 예, 하나님. Гэтэл бурхан 하나님의 능력을 의지합니다. бурхны хүч чадал найдсан. 그리고요. Тэгээд 순종입니다. дуулууртай байдал. 순종입니다. Дуулууртай байдал. 들어가라. Ор гэсэн. 하나님은 여호수아를 통해서 명령하셨어요. Бурхан Йошуагаар дамжуулан тушаас 들어가라. ор гэсэн. 그들은 순종했습니다. Эднэр дуулууртай ханд. 순종했을 때 Дуулууртай хандах үед 예, 하나님 말씀 그대로 순종했을 때 Бурханы үгэнд яг тэр чигээр нь дуулууртай хандах 예, үед 하나님 능력은 나타나는 거예요. Бурханы хүч чадал гарч ирсэн. 자, 보십시오. Хардаа. 우리가 이제 본받아야 될 부분이 있습니다. Тэгвэл бид нэр одоо дуурайх хэвээр үлгэр дуурайлыг авах хэвээр зүйл байна. 우리가 늘 말씀 앞에 배울 때 정말 하나님은 많은 제사보다 순종하는 그 믿음을 더 기뻐하신다라고 배우고 있습니다. Бид нар маш их үг сурсан. Гэтэл Бурхан маш их тахилаас илүү дуулууртай байдлыг хүсдэг гэж хэлж өгсөн баг. 네. 하나님의 능력을 의지합니다. Бурханы хүч чадалд найддаг. 하나님은 능치 못하심이 없다. Бурханд чадахгүй зүйл гэж байхгүй гэсэн. 그렇죠? Тэгж хэлсэндээ 천지를 창조하신 하나님이니까. Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн Бурхан учраас. 그 하나님이 우리와 함께 하신다. Тэр Бурхан биднэртэй хамт байх. 하나님의 말씀대로 그대로 순종했을 때 그 능력은 나타났습니다. Бурханы үгийн дагуу үгэнд нь дуулууртай хандаж явах үед тэр хүч чадал нь гарч ирсэн баг. 성경 한 군데 찾아봅시다. Библиэс нэг хэсгээс хамтдаа харцгаая. 욥기 42장을 보시겠습니다. Йов 42-ыг харцгаая. 욥기 42장 Йов 42-оо 1절 2절입니다. 42-ийн 1, 2. 예. 욥의 고백입니다. Энэ бол Йовын өчил байна. 욥기 42장 1절 2절. Йов 42-ийн 1, 2. 같이 읽읍시다. хамт уншицгаая. 욥이 Дараа нь 여호와께 Йов 대답하여 эзэнд хариулан 가로되, та 주께서는 бүхнийг 무소 үлдэж чаддаг 불능하시오며 зорсонтой 무슨 нь боломжгүй нь 경영이든지 못 이루실 үгүй 것이 гэдгийг би 없는 줄 мэднэ. 아오니 주께서는 무소 불능하시오며 Та бүхнийг үлдэж чаддаг. 예. 하나님은 어디든지 계시다는 거예요. Бурхан хаанч байдаа гэдгийг хэлж байна. 그리고 모든 것을 다 하나님은 하실 수 있다라고 얘기를 합니다. Тэгээд зорсонт нь боломжгүй зүйл гэж 그래서 Бурхан багуулж байна. 전지전능하신 하나님 그렇게 얘기를 하는 Тийм 거예요. учраас л төгс хүчит Бурхан гэж хэлж байгаа. 그런데 그런 전지전능하신 하나님의 능력을 맛보려면 Тэгвэл тэр төгс хүчит Бурханы хүч чадлыг үнэхээр өөр дөөрэ мэдрэмээр байгаа бол 예, 순종의 믿음이 필요하다는 겁니다. дуулууртай байдлын итгэл хэрэгтэй юм аа. 시편 37편도 봅시다. Дуулал 37-ыг хамт харцгаая. 시편 37편 Дуулал 37 5절입니다. 5. 시편 37편 5절 Дуулал 37-гийн 5. 또 같이 읽읍시다. хамт уншицгаая. 너의 Эзэнд 길을 замаа 여호와께 даадах. 맡기라. Түүнд 저를 итгэж найд. 의지하면 저가 Тэгвэл тэр 이루시고 биелүүлж өгнө.
너의 길을 여호와께 맡기라. Эзэн замаа даатах гэж хэлсэн. 저를 의지하면 저가 이루신다. Түүнд итгэж найз тэгвэл биелүүлж өгнө гэж хэлсэн. Тэр 제사장들의 모습은 тэгвэл тахилч нарын төдөрг болон 하나님께 완전히 맡기고 의지하는 모습입니다. тийм ээ бурханд бүрэн төгс даатгсан найзсан төдөрг баг. 하나님 능력이 나타납니다. Бурхны хүч чадал гарч ирсэн. 그 강물이 끊어집니다. Тэр голынх нь одоо урсаж байгаа урсгал нь татарсан. 이스라엘 백성들이 그 마른 그 강을 이용해서 건너갑니다. Израилийн ард түмэнд хуурай болсон ширэгсэн тэр одоо хуурай болсон тэр голоор гаталсан баг. 여러분 보십시오. Та бүхэн хардаа. 아까 홍해 바다를 가른 사건도 말씀을 드렸습니다. Сая ихэндээ улаан тэнгисийг хуваасан үйл явдлын талаар зүртэл түргэсэн. 여호수아 Йошуа 4장을 보시겠습니다. 4-өөс хамт таарцгаая. 여호수아 4장 23절. За, Йошуа 4-ийн 23, 여호수아 4장 23절. Йошуа 4-ийн 23 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Учир нь бидний гатлж дуустал эзэн бурхан тань бидний өмнө улаан тэнгисийг ширгээсний адилаар одоо эзэн бурхан тань та нарыг гатлж дуустал Йордны усыг та нарын өмнө ширгээсэн билээ. 예. 이 말씀이 무슨 뜻인지 아시겠죠? Энэ үг ямар утгатай ойлгож байгаа үстэй? 요단물을 누가 가른 겁니다? Йордан голыг хэн хуваасан? 예, 여호와 하나님께서 가르신 거예요. Эзэн бурхан хуваасан. 자, 홍해를 말리실 때도 Тэгвэл улаан тэнгисийг ширгээхтэй ч хүртэл 천지를 창조하신 하나님께서 홍해를 가르신 거예요. тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан одоо улаан тэнгисийг хуваасан. 그런데요. Гэтэл 홍해 바다가 갈라지고 그리고 이스라엘 백성들이 건너가는 모습이나 이 요단강이 갈라지고 이스라엘 백성들이 건너가는 그 모습이 좀 다른 게 있습니다. За улаан тэнгис одоо хуваагдаад Израилийн ард түмэн гаталж байгаа дүрдэрх. Бас Йордан одоо гол татраад Израилийн ард түмэнд Йордан голоор гаталж байгаа зүйлийн дундаас нэг зүйл баг. 자, 출애굽기 Адил бус нэг 15장에 зүйл 보면 байгаа. 출애굽기 15장에 보면 За Гэтэл номны 15-аас харах юм бол 하나님 모세에게 홍해 바다에 손을 내밀어라 하잖아요. бурхан Мойсед улаан тэнгис дээр өөрийн мутраа тавьж хэлсэн. 그리고 하나님께서 강한 동풍으로 이제 그 홍해 바다를 가르셨어요. Тэр үед болохоор бурхан маш хүчтэй салхийг үлээлгэж улаан тэнгисийг хуваасан. 하나님께서 이제 홍해 바다를 가르시고 그 이제 마른 땅이 되게 하시고 그 다음에 이스라엘 백성들을 건너가게 하셨습니다. Бурхан улаан тэнгисийг хуваагаад тэр газрыг нь хуурай болгоод түүний дараа Израилийн ард түмнийг гатлуулсан баг. 그런데 요단강은 어떻습니까? Гэтэл Йордан гол ямар байгаа вэ? 하나님께서 강물을 갈라놓고 이스라엘 백성들을 건너가게 한 게 아니에요. Бурхан өөрөө Израилийн тэр Йордан голыг хувааж өгчөөд тэгээд Израилийн ард түмнийг гатлуулсан зүйл байх биш баг. 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 Яг өмнө нь бид нар шалгаж үзсний адил 법궤를 맨 제사장들이 강물에 들어갔어야만 합니다. тэр гэрэний авдрыг өөрч байсан тахилч нар тэр гол руу хөлөө оруулах хэрэгтэй байсан баг. 그러죠? Тийм үстэй. 차이가 있죠? Хоорондоо ялгаатай байгаа үстэй. 그러죠? Тийм байна уу? 예. 다릅니다. Өөр байна. 이 요단강을 건너가는 모습은 Энэ Йордан голыг гатлж байгаа дүрдэрх нь 이제 하나님 말씀에 순종해야 됩니다. Бурхны үгэнд дуулууртаа хандах. 순종할 때 Дуулууртаа хандах үед 하나님 능력이 나타나는 겁니다. Бурхны хүч чадал. 그것이 바로 우리의 신앙생활의 모습인 것 같습니다. Тэр нь бидний итгэлийн амьдралын дүрдэрхтэй яг адилхан баг. 살아계신 하나님이 우리와 함께 하고 있습니다. Амьд уршиж Бурхан бид нартай хамт баг. 그런데 그 하나님의 능력이 나타나고 그 하나님의 능력을 맛보고 싶다면 우리는 먼저 순종해야 됩니다. Тэгвэл тэр Бурхны хүч чадал нь гарчин тэр Бурхны хүч чадлыг бид нар өөрсдөө үнэхээр үзмээр байгаа бол дуулууртаа хандах хэрэгтэй. 그리고 그 하나님 말씀을 행해야 됩니다. Бас тэр Бурхны үгийг нь үйлдэж амьдрах хэрэгтэй. 야고보서를 한번 보십시다. За Яаков номнаас нэг хамт таарцгаая. 야고보서 За Яаков ном 야고보서 2장입니다. Яаков 2 야고보서 2장 Яаков 2-ийн 22절입니다. 22 같이 읽읍시다. 22-ыг хамт уншицгаая. Итгэлэн түүний үүстэй хамт 믿음이 그의 ажиллаж 행함과 байсныг 함께 일하고 итгэлэн үүсээр 행함으로 гүйтэд 믿음이 болсныг чи 온전케 харж байна. 되었느니라. 26절도 읽겠습니다. 26-г хүртэл бүгд хамт уншицгаая. Учир нь сүнсгүй би үгмэл байдгийн адил түүнч нь үүсгүй итгэлж бас үхмэл болоо. 자, 정말 하나님 앞에 올바른 믿음은 Бурхны өмнө зөвхт итгэл болон 행함과 연결된다라는 겁니다. үүстэй шууд холбоотой гэдгийг хэлж байна. 올바른 믿음은 Зөвхт итгэл гэдэг чинь 움직이게 돼 있습니다. хөдөлж явдаг. 하나님에 대한 확실한 믿음이 있으면 Бурхны өмнө бат итгэл байгаа бол
그 하나님 말씀에 순종함으로 행함으로 나타나게 돼 있습니다. Тэр бурхны үгэнд нь дуулууртаа хандаад үйлсээр харуулдаг. 하나님을 믿노라 하고 Бурханд итгэдэг гэж 하나님 хэлж 말씀을 믿노라 하고 Бурхны үгэнд нь итгэдэг гэж 그 хэлж 말씀에 순종하지 않는다면 тэр үгэнд дуулуургүй хандаа явж байгаа бол 성경은 그 믿음을 죽은 믿음이라고 하는 겁니다. Библиэлд тэр итгэлийг үхмэл итгэл гэж хэлж байгаа. 물론 거짓된 믿음일 수도 있지만 Мэдээж магадгүй ингээд хуурамч итгэлтэй байж мэдгэж 진짜 구원을 받은 그리스도인들은 жинхнээс аврагдсан Христ итгэж хүмүүс 하나님 말씀을 알고 있습니다. Бурхны үгийг мэдэж байгаа. 그런데 그 말씀을 행함으로 순종했을 때 Гэтэл тэр үгэнд нь үйлдэл дуулууртаа хандах үед 하나님의 능력과 하나님의 살아계심을 직접 경험할 수 있다는 그런 말씀입니다. Бурхны хүч чадал, Бурхан амьд оршигч гэдгийг өөрийн биеэрээ махаараа үзэх боломжтой. 여러분 보십시오. Хамтаа харцгаая. 이스라엘 백성들 법궤를 맨 제사장들 있잖아요. Израилийн ард түмэн гэрээний авдрыг үүрсэн тахилч нар 그 모습은요. тэр дүрдөрх нь 사실은 구원받은 그리스도인들의 모습이야만 합니다. үнэндээ аврагдсан хүмүүс Христ итгэж хүмүүсийн дүрдөрх нь байх ёстой. 베드로전서 2장을 보시겠습니다. 1-р Петр 2-р бүлгээс хамтдаа харцгаая. 베드로전서 2장 1-р Петр 2-р бүлэг 9절입니다. 9-р ишлэл 9절 10절 9-10 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаан тагилч ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуугаас та нар өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан. Түүний хүчрхэг үйлдэл та нар тунгаглах юм. Та нар урд нь ард түмэн ч биш байсан бол одоо Бурхны ард түмэн болжээ. Та нар өршөөлийг хүртээгүй байсан боловч одоо та нар өршөөлийг хүртжээ. 여기 구원받은 그리스도인들을 여러 표현으로 얘기하고 있습니다. аврагдсан Христ итгэж хүмүүсийг олон байдлаар тайлбарлаж байна. 택하신 족속이요. сонгогдсон угсаа 왕 같은 제사장들. хаан тахилч 거룩한 나라요. ариун үндэстэн 그의 소유된 백성. Бурхны эзэмшлийн ард түмэн 왕 같은 제사장들. хаант тахилч гэжсэн. 그리스도인들을 Христ итгэж хүмүүсийг 왕 같은 제사장들. хаан тахилч гэжсэн. 하나님을 섬기는 Бурханд үйлчилдэг 제사장들. тахилч нар. 아까 법궤를 제사장들이 맸습니다. Сайн тэр гэрээний авдрыг тахилч нар үрсэн. 바로 정말 하나님 말씀을 믿고 Бурхны үгэнд итгэж 하나님 말씀에 순종함으로 Бурхны үгэнд дуулууртаа хандаж 하나님의 능력을 정말 나타내 보였던 제사장들. Бурхны хүч чадлыг харуулж чадсан тахилч нар. 바로 우리 그리스도인들이 바로 그런 제사장들과 같은 그런 믿음으로 하나님을 섬겨야 된다 그 Христ 얘기입니다. итгэж хүмүүс хүртэл тахилч нар шиг тийм итгэлтэйгээр Бурханд үлчиж амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 자, 이제 세 번째 3단계입니다. За 3 дахь үе. 예, 요단강을 건넜어요. Йордан голыг гаталсан. 그 이후입니다. За түүний дараа 여호수아 4장입니다. Йошуа 4-р бүлэг. 여호수아 4장. Йошуа 4-р бүлэг. 오늘 말씀이 이제 3단계로 이렇게 나눠서 배운다 그랬죠. За өнөөдрийн үгийг болохоор 3 хэсэг болгож штэ. хэсэгжлэж сурна гэж хэлсэндээ. 여호수아 4장 3절입니다. Йошуа 4-ийн 3. 자, 세 번째는요. За 3 дахь нь 즉 요단강을 건넌 이스라엘 백성들이 Йордан голыг гаталсан Израилийн ард түмэн 그 주님의 역사를 기념하고 전합니다. эзний тэр ажлыг дурсаж дамжуулсан баг. 여호수아 4장 3절 Йошуа 4-ийн 3 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Йордны тэхийн нундаас 요단 가운데 тахилч нарын 제사장들의 хөл 발이 бат зогсож 곡괴선 буй 그곳에서 газрын 돌 өөртөө 12 чулуу 그것을 авч 가져다가 өргөж 오늘 밤 зөөгөөд 너희 энэ 유숙할 шөнө 그곳에 хоноглох 두라라. газраа аваачиж тавь гэж тэдэнд тушаагдун гэжээ. 예, 7절부터 9절도 보시겠습니다. 7-оос 9-ийг хүртэл харцгаа. Хамт уншицгаая. 같이 읽어요. хамт уншия. Та нар 그들에게 이르기를 тэдэнд учир 요단물이 эзний 여호와의 гэрээний 언약궤 авдрын 앞에서 끊어졌으나니 өмнө Йордны ус таслагдаж 언약궤가 байв. 요단을 Уг 건널 авдар 때 Йордныг 요단물이 гатлан гарах үед 끊어졌으므로 Йордны ус 이 таслагдсан 돌들이 юм гэж 이스라엘 자손에게 хэл. 영영한 Тиймээс энэ 기념이 чулуунууд 되리라 하라. Израилийн хүүгүүдэд 이스라엘 мөнхийн 자손들이 дурсгал 여호수아의 болох 명한 юм 대로 гэв. 행하되 여호와께서 Ингээд 여호수아에게 Израилийн 이르시기로 хүүгүүд Йошуагийн тушаасан ёсоор гүйцэтгэж Йошуад эзний айц альсанчлан Израилийн хүүгүүдийн овгийн тоогоор 12 чулуу Йордны тэхийн дундаас өргөж хоноглох газартаа аваачаад тэнд тавь. Дараа нь Йошуа гэрээний авдрыг дамнан явж тахилч нарын хөлөг гიშгэн зогсож байсан. Тэр газарт Йордны тэхийн дундаа 12 чулуу аваачиж овоолов. Тэдгээр чулуу өнөө хүртэл тэнд байгаа билээ. 예. 자, 법궤 언약궤를 맸던 제사장들이 이제 강 가운데 서 있었잖아요. За тэр гэрээний авдрыг үүрсэн тахилч нар Йордан голын голдон зогсож байсан те. 그곳에서 돌 12를 취했습니다. Тэр голоос нь 12 чулууг 그리고 авсан баг.
또 그 제사장들이 서 있던 그 강 가운데에다가 돌 12를 또 세웠습니다. Бас тэр тахилч нарын өөрсдөө зогсож байсан тэр газартаа 12 чулууг овоолж тавьсан. 7절에 보면 7 дээрээс харах юм бол 영영한 기념이 되게 하라 이렇게 얘기를 하십니다. одоо эндээс харах юм бол одоо дурсгал болгоно. Мөнхийн дурсгал болгох юм агч гэсэн. 자, 20절부터 22절도 보시겠습니다. 20-ос 22-ыг хүртэл хамтдаа харцгаая. 자, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. 여호수아가 Тэдний Йорданаас 그 авсан 요단에서 нөгөө 가져온 12 чулууг 길갈에 Йошуа 세우고 Гэлгалд аваалжээ. 이스라엘 자손들이 тэрээр Израилийн хүүгүүдэд хожим өр хүүхдүүдөө чинь эцгүүдээс энэ юун чулуунууд бэ хэмээн асуувал та нар тэдэнд Израильчууд энэ Йорданыг хуурай газраар 자손에게 гацсан 알게 юм 하여 гэж 이르기를 이스라엘이 타이틀을 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜음이라. 자, 바로 이 하나님의 역사, Бурхны ажил. 하나님이 이스라엘과 함께 했었던 이 놀라운 역사를 Бурхан Израилийн ард түмэнтэй хамт байж ажиллаа хийсэн энэ гайхалтай ажлыг 영영이 기념하고 мөнхөд дурсаж 그 후손들에게 전하라 그 얘기입니다. өр хүүхдтэй хожим өр хүүхдтэй дамжуулаа гэдэг хэлж өгсөн. 예, 바로 신앙 교육입니다. Тэр нь бол итгэлийн амьдралын одоо сургууль одоо хүмүүжил баг. 자, 잠언 보시겠습니다. Сургаал төгс номнаас хамтдаа харцгаая. 잠언 Сургаал төгс ном 잠언 22장 보시겠습니다. Сургаал төгс 22-аас хамтдаа харцгаая. 잠언 22장 6절 Сургаал төгс 22-ийн 6 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Явах 마땅히 ёстой замаар 행할 길을 нь 아이에게 хүүхдийг сур. 가르치라. тэрээр 왜냐하면 үтсэн ч 늙어도 түүнийг 그것을 орхихгүй. 떠나지 아니하리라. 어린 아이들에게 정말 가르치면 그것이 평생을 간다는 겁니다. Балчир хүүхдүүдэд заах юм бол тэр заасан зүйл нь өхөн нүхтлээ явдаа гэдэг. 여러분 우리 교회 학교에 그가 왜 중요한지가 늘 이렇게 우리가 강조하고 있습니다. Одоо манай чуулганы сургууль яагаад чухал бэ гэдгийг бид нэр үнэхээр үргэлж одоо хэлж өгч байна. 아이들은 정말 순수하고 Хүүхдүүдийн хувьд үнэхээр цайлган. 아직 때묻지 않았잖아요. Одоохондоо ямар нэгэн одоо тордог наалдаагүй байгаа шүү дээ. 그런 아이들에게 Тэр хүүхдүүдэд 빨리 하나님 말씀을 가르쳐서 хурдхан шиг бурхны үгийг тунхаглаад 살아계신 하나님을 믿는 믿음을 갖도록 амьд оршигч бурханд итгэх итгэлийг 그리고 구원을 받을 수 있도록 олж авахд бас авралыг олж авахд 예, 그러면은 정말 그 어른들 전도하는 것보다 훨씬 정말 쉽습니다. тэгвэл тэр томчуудад сайн мэдээ дараахаас илүү үнэхээр амархан гэсэн үг. 예, 그래서 교회 학교가 참 중요한 거예요. Тийм учраас чуулганы сургууль үнэхээр 그리고 чухал. 우리 선생님들의 봉사가 너무 중요하다 그 얘기입니다. Тиймээс манай чуулганы сургуулийн багш нарын үйлчилж байгаа энэ үйлчлэл үнэхээр чухал гэдгийг хэлж байгаа юм 여러분 байна. 보십시오. Бүгдээрээ бодъё. 오늘 이제 요단강을 건넜던 그 놀라운 사건을 살펴봤습니다. Өнөөдөр Йордан голыг гаталсан тэр гайхалтай үйл явдлыг хамтдаа шалгаж үзлээ. 물론 그 모든 것은 하나님의 능력으로 된 것입니다. Мэдээж тэр бүх зүйл бол бурхны хүч чадлаар болсон. 그런데 그 하나님의 능력이 나타나는 모습, 과정을 보면 Тэр бурхны хүч чадал гарч ирж буй тэр үйл явдлыг нэг харвал 하나님은 일꾼들을 쓰십니다. бурхан ажилтныг хэрэгэлдэг. 그리고 Тэгээд 순종하는 믿음을 쓰십니다. дуулууртаа хандаж буй итгэлтнүүдийг хэрэгэлдэг. 그 믿음들이 있을 때 하나님 능력이 나타났다는 겁니다. Тэр итгэлтэй хүмүүс байх үед л бурхны хүч чадал гарч ирсэн гэдэг ярьж байна. 오늘 요단 강물을 건넜던 그 이스라엘 백성들 간에 있었던 사건을 세 가지로 나눠서 살펴봤습니다. Йордан голыг гаталсан Израилийн ард түмэнд болсон энэ үйл явдлыг 3 үеэр авч үзлээ. 예, 여호수아 Йошуа 정말 아주 치밀하게 준비하고 маш нарийн бэлдсэн. 특히 백성들을 성결케 했다. Ялангуяа ард түмнийгаа ариун бол одоо ариусгацгаа гэж хэлсэн баг. 우리 그리스도인들 마찬가지입니다. Христ итгэж бид нар ч үрдэл бас 항상 자기를 돌아봐야 돼요. үргэлж өөртөөгөө эргэж харах хэрэгтэй. 정말 하나님 앞에 합당치 않은 죄를 가지고 불순종을 가지고 하나님 앞에 쓸 수는 없습니다. Бурхны өмнө зогсгүй гэм нөгөөдөө дуулуургүй байдлаараа Бурхны өмнө зогсох боломжгүй. 한 사람의 불순종이 Нэг хүний дуулуургүй байдал 하나님의 크신 역사를 가로막을 수도 있다. Бурхны тэр гайхалтай ажлыг хааж зогсоож болно гэж байна. 정말 이거 놀라운 이야기 아닙니까? Энэ үнэхээр гайхалтай яриа биш гэж юу? 성결케 하라. Ариусгацгаа гэж хэлсэн. 그리고 제사장들이 맨 법궤를 바라보라. Тахилч нарын дамнан явж буй тэр гэрээний явдрыг харцгаа. 하나님께서 우리와 함께 하신다. Бурхан бид нартай хамт байна гэсэн. 자, 두 번째. Хоёр дахь нь 제사장들의 순종입니다. тахилч нарын дуулууртай байдал. 강물에 들어가라. Тэр гол руу ор гэсэн. 그런 눈에 보이는 것을 의지하지 않았습니다. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйлд найдаагүй. 하나님의 능력을 의지했고 Бурхны хүч чадалд найдсан. 그게 행함으로 증명이 됐습니다. Тэр нь үүсээ дамжуулан гарч ирсэн.
그 벗겨름의 제사장들의 모습이 Тэгвэл гэрээний авдрыг өөрч байгаа тэр тахилч нарын дүрдүрх 바로 이 시대 우리 그리스도인들의 모습이 돼야 된다. бидний амьдарч байгаа үед Христ итгэж хүмүүсийн дүрдүрх болох 바로 우리가 왕 хэрэгтэй. 같은 제사장이라고 말씀드렸습니다. Бид нар хаан тахилч гэж хэлсэн. 우리 하나님 말씀을 듣고 Бурхны үгийг 배우고 сонсож, сурч, 그걸 행함으로써 үүнийг үйлсээрээ дамжуулан 하나님의 능력이 정말 나타나는 모습을 우리도 경험해봐야 됩니다. Бурхны хүч чадал гарч иж байгаа байдлыг бид нар амьдралд үзэх хэрэгтэй. 그리고 그들이 그 강에서 취한 돌 12 Бас тэр голоос авсан 12 чулуу 그것을 왜 가지고 왔느냐? яагаад тэр голоос авчиж 그걸 гарч 길갈에 ирсэн бэ? 세웠습니다. Тэгээд бас овоолсон байгаа. 그것은 하나님의 능력을 후대에게 전하기 위해서입니다. Энэ нь Бурхны хүч чадлыг хожим үр хүүхдүүдэд дамжуулахын тулд байсан байна. 자손들에게 그 하나님의 역사를 가르쳐야 됩니다. Үр хүүхдүүдэд Бурхны тэр ажлыг зааж өгөх хэрэгтэй. 신앙 교육이죠. Энэ бол итгэлийн амьдралын сургалт гэсэн. 오늘 Өнөөдөр 이스라엘 그 요단강을 건너가는 이스라엘 백성들의 그 역사 속에서 Израилийн ард түмэн Йордан голыг гатлах энэ түүхээр дамжуулан 정말 하나님의 능력이 어떻게 나타났고 Бурхны хүч чадал яаж илэрч гарсан бэ? 정말 하나님의 능력은 어느 때 나타나는지 Бурхны хүч чадал ямар үед гарч ирдэг вэ? 함께 교훈을 배웠습니다. Хамтаа бас сургамжийг авлаа. 같이 기도하시겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 하나님 아버지, Бурхан аав минь ээ. 정말 하나님께서는 능치 못하심이 없는 만왕의 왕이신데 Бурхан танд боломжгүй зүйл байхгүй. Үнэхээр хаадын хаад үлээ. 하나님은 일꾼들을 통해서 특히 순종하는 믿음을 통해서 역사하신다라는 것을 배웠습니다. Бурхан та ажиллаа дамжуулан дуулууртаа ханддаг үнээр дамжуулан ажиллаа хийдэг гэдгийг хамтаа сурч авлаа. 저희에게 하나님 말씀을 더욱더 깨닫게 해주시고 Бид нарт Бурханы үгийг илүү ухааруулж өгөөд 그 하나님 말씀에 순종하는 믿음이 되도록 인도해 주시옵소서. Бурханы үгэнд дуулууртаа ханддаг итгэлтэй хүмүүс болж чадхаар та тусалж өгнө. 하나님의 말씀의 능력을 맛보고 Бурхан таны үгийн хүч чадлыг үнэхээр амталж үзэж 더욱 담대히 주님을 섬기며 또 교회 학교를 섬기는 일꾼들이 되도록 도와주시옵소서. мэдэрч эзэн танд үйлчилж чуулганы сургуульд үйлчилдэг тийм ажилчин болж чадхаар тусалж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다. Баярлалаа.